Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sepakat mendorong perdamaian di sejumlah konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara sangat prihatin atas konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, serta meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Regional matters and global matters, we express deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire. Republik Islam Iran mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi Iran dan bertemu langsung dengan Presiden Masoud Pezeshkian. Iran menilai Prabowo sebagai tokoh yang berdiplomasi ke luar negeri dan mengundangnya untuk melakukan pertemuan bilateral. Ini disampaikan Iran menanggapi giatnya diplomasi Prabowo seperti dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. آقای پرزیدنت پراوو در حوزه دیپلماسی خیلی فعالن و کشورهای مناطق مختلف دنیا رو سفر میکنن، در جهت منافع ملی اندونزی تلاش فراوان میکنن. ما هم از ایشون دعوت کردیم، همینجا هم دوباره دعوت میکنیم. خوشحال میشیم که یکی از سفرهاشون هم به جمهوری اسلامی ایران باشه. البته اگر ایشون تمایل داشته باشن که به دعوت پرزیدنت پزشکیان به ایران برن، حتما زمانش رو برای زمان مناسبتر و با امنیت‌تری تنظیم میکنیم. Masih dari konflik Iran-Israel, Saudara. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel pada Selasa pagi dan diklaim menargetkan markas intelijen Mossad di Israel. Kepulan asap hitam pekat terlihat di kota Herzliya, Israel, pasca serangan rudal yang dilancarkan Iran pada Selasa pagi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dari bangunan dan bus-bus yang terbakar. Serangan rudal ini juga meninggalkan lubang besar di tanah. Kantor berita pemerintah Iran mengklaim jika serangan ini berhasil menghantam markas Mossad di Israel. Melalui Duta Besar Iran di Indonesia, pemerintah Iran memastikan akan terus melakukan serangan balasan kepada Israel atas agresi yang dilakukan sejak Jumat 13 Juni lalu. Iran akan menyerang balik Israel sesuai dengan infrastruktur yang dijadikan target. Iran menegaskan serangan balasan ini adalah haknya membela diri dan telah sesuai dengan apa yang diatur dalam piagam PBB. پاسخ ایران هماهنگ و همسو با حملات رژیم صهیونیستی بوده است. یعنی شب اول که رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی ما حمله کرد، فردای اون روز و همان شب جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی حمله کرد. Saudara, serangan Israel berdampak langsung pada tempat fasilitas pengayaan nuklir Natanz milik Iran. Dari citra satelit terlihat kerusakan di tempat fasilitas pengayaan nuklir Natanz milik Iran. Badan Tenaga Atom Internasional PBB meyakini serangan udara Israel di lokasi ini berdampak langsung pada ruang bawah tanah fasilitas tersebut. Begitu juga peralatan listrik penyuplai daya. Pekan lalu Israel sudah melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir di seluruh Iran. Ini adalah pertama kalinya pengawas nuklir PBB menilai kerusakan akibat serangan ke fasilitas pengayaan utama program nuklir Iran ini. Meski demikian, Iran belum membahas kerusakan yang terjadi di Natanz secara mendalam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan penduduk Iran untuk segera meninggalkan kota Teheran demi keselamatan. Peringatan dari Trump ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Iran. Menurut Trump,
para pemimpin Iran tidak bersedia untuk menandatangani kesepakatan nuklir dengan Amerika. Sementara itu, warga Teheran telah meninggalkan ibu kota Iran untuk menghindari serangan Israel. Pihak berwenang Iran telah menutup wilayah udara sipil hingga pemberitahuan lebih lanjut karena serangan Israel. Yeah, I think it's safer. There's a lot of bad things happening. No, I think it's safer for them to evacuate. I don't know. I've been negotiating. I told them to do the deal. They shouldn't have done the deal. The cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya, antara lain infeksi COVID-19 kembali melonjak secara tiba-tiba di Bangladesh. Pemerintah setempat sempat mengeluarkan 11 aturan baru untuk meredam lonjakan virus ini. Informasinya usai jeda.